Pasika murazi abizera umwami Yesu Kristo niho bibuka ipfa n'izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yapfuye ku bwacu azi ibyaha byacu, we ntacyo yari yarakoze mugabo aritanga, atanga ubugingo bwiwe ku bwacu. Rero ijambo ry'Imana nk'uko navuze ati tugomba kwiga inshuti ya Yesu. Urya inshuti ni ikintu kidasanzwe cyane. Yesu Kristo yarabaye hano mu isi, yarafise abantu benshi bamugendanira, abantu benshi yagiriye neza, yaratenze aragira n'abigishwa. Mugabo abo bose rimwe na rimwe hariho bamwe bamukurikiye nk'uko yigeze kubivuga, ati benshi mumurikira kubw'urukundo, ati benshi mumurikira kubw'imikate nabahaye, ibitangaza nabakoreye, abantu nakijije, ibana nabakijije,